Lakhipuronline puthokjaba June gi tang 15 Leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada maroiba Pao Metric amasung higher secondary parikha cancel taunanaba High Court ta wakatkhre hearing June gi tang 13 ta oiragani Karimganj जिला की असम त्रिपुरा ngamkhai gi lamda san iroi pik thana purakpa truck ama police na phakre bill pidabagi asiba masa puhande haiba wafam aran bani haina Silchar Green Hills Nursing Home na phongdorakle Summer vacation gi matam loikibaga loinana covid ki pibam asina Assam gi school sing online da class taunanaba hairakle Jiribam gi Bhutan khalda random mass covid-19 test pangthokibada mioi chamaga tarani thoida mioi kun positive oire amasung Assam da nauna mioi lising ahum chatuka humbutanipan covid ki anuba case thengnare laichat asina ngarang mioi nipu humdoi sikibaga loinana sikibagi apunma masing lising ahum ga chamapan ga marfutra mari sukre Haujik mapungoi ba pau tabirasi Metric amasung higher secondary parikha cancel taunanaba High Court ta wakatkre hearing June gi tang 13 ta oiragani Assam da metric amasung higher secondary parikha gi matangda lenga ki maigedagi parikha si shoidana pangthokani hairabasu karamba matamda amasung karamba mawongda pangthokadabano haibagi tangdangba wafam amata khangma ngamdana leiri maragasida mahiroi kharana pullaga ngarang ningthau kaban meta parikha si cancel taunanaba Supreme Court ta wakatkre mahiroi singi damak yengduna parikha sing asi cancel taunanaba makoina wakatkhi Wakad asigi hearing June gi tang 13 ta oiragani haina pawa sina makhatari mahiroi loop NSCY nasu parikha si cancel taunana bawakat ki nakal amaromda lenga ki magedagi parikha si thanana basem sabaga loinana lagliba July tha sida karigumba covid ki positivity rate ani dagi tatharabadi parikha si soidana oiragani haiba wafam phongdokiba leikre Karimganj जिला की Assam Tripura ngamkhai lamda san iroi pik thana yawba truck ama Police na phakre Police na gari adugi driver amasung mahaki tengbang ba mioi amaga loinana truck aduda hablaga purakhiba san iroi 13 phajinkre san iroi sing asi Bihar dagi purakpani aduga Tripura gi konung Agartala phawba chatkadabani hairi kharani gi mamangda Assam gi Mukhyamantri na asigumba makhal gi ain kaina sasan lalonbagi thabak asigi mathakta athingba kaya thamna Raija sida karamna changlakpano haiba wahang hangli San iroi sing asi veterinary gi mioi sing pau phauna duna masa mau phana thamli hiramasi gi matangda makha taba tawum thokpa thabak sing pangthok lagani hairi bill pidabagi asiba masa puhande haiba wafam aran bani haina Silchar Green Hills Nursing Home na phongdoragli Silchar Green Hills Nursing Home da anaba mioi ama sikibaga mari lenana thokiba pau sing adu aran ba pauni sikibagi imung manungna matam chana Nursing Home da sel piduna hakjang laukrabani haina Nursing Home asigi Director Rudra Narayan Gupta na phongdokre hiram asigi matangda ngarang ningthau kaba numita paumi singda mahakna hai leikhidaba Susma Singha chahi 53 hailakandi dagini mahak covid na sibanate pneumonia na maram oiraga mahak sikibani Nursing Home asida numit kunni leiduna mahaki layeng bagi layengmal apunba lakh ahum lising humutrani thoi thoki adubo masidagi lupa lising nipuni thoi tana laukhibani imung manungi miyoi singa ningai sangdana ba amata laite bill pide haiduna asiba hakchang puba pide haiba wafam aran bani haina mahagna paumi singda phongdokhi নেগেটিভ প্রগনোসিসটা বলা হয়েছে কেন ওনার কিন্তু কন্ডিশনটা ভালো ছিল না ওনার ভাইরাল নিউমোনিয়া হয় ওনার লাংসটা একেবারেই ড্যামেজ হয়ে গেছিল আনফরচুনেটলি পেশেন্ট 13 তারিখ সকালবেলা 8:30 নাগাদ 8:30 নাগাদ পেশেন্ট এক্সপায়ার করে তারপর এখন একটা 20 দিনের মধ্যে ওনার টোটাল বিল হয়েছিল 3,72,000 ওইটা মেডিসিন ইনক্লুডেড ছিল আমরা এখান থেকে যতটুকু পেরেছি আমরা কনসেশন করে দিয়েছি পেশেন্ট পার্টি ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমি যতটুকু জানি ট্রিটমেন্ট নিয়ে পুরোপুরি পেশেন্ট পার্টি স্যাটিসফাইড ছিল পেশেন্ট পার্টির মধ্যে একটা কনফিউশন ছিল যে পেশেন্টের কোভিড হয়েছে কি না এটা ডে 1 থেকে পেশেন্ট পার্টি কোভিড না এটা এস্টাবলিশড RT-PCR রিপোর্ট দিয়ে যদি পেশেন্ট Summer vacation gi matam loikibaga loinana covid ki phibam asina Assam gi school sing online da class taunana ba hairagli Assam rajya gi school sing gi summer vacation gi matam June gi tang 13 da loikibaga loinana makha tana school hangbagi matangda ngarang June gi tang 13 da Assam lenga ki Secondary Education Department ki Principal Secretary B Koilan Chakraborty na order ama thokre
हाइरिबा चेरोल अदुगी मतुंगिना राज्य असिदा हौजिक ओइरिबा कोविड लाइचर की फिबम असी येंगलगा मखा ताना स्कूल हांगबगी ऑर्डर थोक्ट्रिबा फावबा गवर्नमेंट अमसुंग प्राइवेट महिलोइसंग खुदिंगमक ऑनलाइन द क्लास चथननबा थौरांग तौनबा हाइरकली जिरीबाम की भूटान खालदा रैंडम मास कोविड-19 टेस्ट पांथोखिबगा लुनना मियोई चामगा तरानिथोइदा मियोई कुन पॉजिटिव ओइरे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट बराक सर्कल की भूटान खाल की अपर प्राइमरी स्कूल दंगारंग रैंडम मास कोविड-19 टेस्ट पांथोखरे बोरोबेक्रा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की मेडिकल टीम ना चथकिबा कोविड की चांगेंग अदुदा मियोई चामगा तरानिथोइ टेस्ट तौबदा पॉजिटिव केस कुन थेंगनखि हाइरी पॉजिटिव ओइरिबा मियोई सिंग अदु अयामना लायोंग उथोक्तबा मखलगी ngaktani हाइरी सिलचर मेडिकल कॉलेज लायंग संगदगी ngarang numitang wairam pung 5 ta thokkiba कोविड की अपडेट मतुंगिना लाइचर असेन लायंग दुना लैबा एक्टिव केस की मसिंग चामगा मरफुमाथोइ ओइरे मसिगी मनुंगदा मरफुतरामाथोइना आईसीयू दा कुनमाथोइना वेंटिलेटर दा अदुगा मियोइ चामगा कुनमरीना ऑक्सीजन सपोर्ट लैरी अदुगा हौखिबा पुंग कुनमरी दा लाइचर असेन सिकिबगी मसिंगना अहोमनी हाइना लायंग संग असिगी वांगांगलोय डॉक्टर भास्कर गुप्तना फोंदोरकली आज सिलचर मेडिकल कॉलेजे बिकेल 5টার সময় 181 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে 91 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 90 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে আছেন 21 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 124 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন গত 24 ঘন্টায় সিলচর মেডিকেল কলেজে কোভিড উপসর্গ নিয়ে 21 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 16 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 21 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 18টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর 33টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে গত 24 ঘন্টায় সিলচর মেডিকেল কলেজে কোভিড উপসর্গে 3 জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে लखीपुर दा चथकिबा कोरोना की चांगेंगदा मियोई 38 की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे लखीपुर न कोनम मफम सिंगदा ngarang jun की तांग 13 दा चथकिबा कोविड चांगेंगदा मियोई 38 कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे ngarang kasar जिला की लखीपुर सब डिवीजन की तोंगान तोंगान बा सेंटर सिंगदा मियोई लिसिंग अमगा सुबना मरफुतरा दा रैपिड एंटीजन टेस्ट अदुगा मियोई 19 दना आरटी-पीसीआर की चांगेंग पांथोखी मसिगी मनुंगदा अपुनबा मियोई 38 की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पॉजिटिव ओइखिबा सिंग अदुगी मनुंगदा लखीपुर पीएचई दगी मियोई 9 सुटोममदा पीएचई दगी अहुम जिरीघाट पीएचई दगी मियोई अहुम आर्ल हायर सेकेंडरी सेंटर दगी मियोई 13 सोनबारी दगी मियोई अहुम अवांग लेकाई एलपी स्कूल दगी मियोई अहुम बहादुरपुर दगी अनि अदुगा कोनोकपुर पार्ट 2 जोगाई मथुरा स्कूल दिगर फुलर तोल अमसुंग नयरग्राम दगी मियोई अममम पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी कोविड-19 मीडिया बुलेटिन की मतुंगिना आसाम दंगरांग मियोई लिसिंग अहुम चट्रुका हुमुत्रा निपान की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 2.2 ओइरी पॉजिटिव ओइखिबा सिंग अदुगी मनुंगदा कासार जिला दगी मियोई 240 करिंगबन जिला दगी मियोई 105 अदुगा हाइलाकांदी जिला दगी मियोई 35 की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी आसाम दंगरांग नौना मियोई 94 लाइचर असिना सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुम 540 सुख्रे मणिपुर द मियोई 158 कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे मणिपुर द मियोई 158 की मसादा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे अदुगा लाइचर असिदगी मियोई 138 फदुना युमदाहनखी लायंग चथदुना लैरिबा एक्टिव केस की मसिंगना लिसिंग 9,994 मणिपुर दंगरांग लाइचर असिना मियोई 13 सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग 540 सुख्रे भारत के हक्सेल अमसुंग याइफे युम्बा लोइसंगी ngarang थोकिबा पावगी मतुंगिना हौकिबा पुंग 19 दा लैबा कासिदा लाइचर असिना ngarang सिखिबा मिगी मसिंग लिसिंग अहुम 540 ओइखि अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना मैट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी परीक्षा कैंसिल तौननबा हाई कोर्ट दा वाकटख्रे हियरिंग जून की तांग 13 ओइरगनी करिंगबन जिला की असम त्रिपुरा ngमखै की लमदा सन इरोई पिकथना पुरकपा ट्रक अमा पुलिसना फाख्रे बिल पीदबगी असिबा मसा पुहंदे हाइबा वाफम अरानबनी हाइना सिलचर ग्रीन हिल्स नर्सिंग होम दा फोंदोरकले समर वेकेशन की मतम लोइखिबगा लोइनना कोविड की फिबम असिना असम की स्कूल सिंग ऑनलाइन दा क्लास तौननबा हाइरकले जिरीबाम की भूटान खालदा रैंडम मास कोविड-19 टेस्ट पांथोखिबदा मियोई 132 दा मियोई 10 पॉजिटिव ओइरे अमसुंग आसाम दा नौना मियोई 3,794 कोविड की अनुभव केस थेंगनरे लाइचर असिना ngarang मियोई 94 सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग 3,993 सुख्रे
Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.